Ongao, Ramogi TV. Jatan migao ma thieth Susan Nakhumicha oyango ni mibadhi ne nitie chenro mar chwalo thieth ne jopuonjre mantie skunde sekondar mag piny owacho e bwo chenro mar Edu Afya. Nakhumicha mane twak e kaunti mar Taveta e nyasi mar kedo kod kansa mar dhod nyodo oyango ni maromo bilion 4.3 nolala mibadhi e bwo chenro mar Edu Afya mane chiwo gi kad mar NHIF. Chenro manyien madhi kawo kar NHIF oyango thieth e chenro mar Edu Afya. Edu Afya mwaka uliopita na ule mwingine serikali ya Kenya iliweka 4.3 billion kuhudumia wanafunzi. Cha kushangaza ni kwamba hizo pesa zote zinasemekana zilitumika kwa sababu ya wanafunzi. Sijui kama hapa Taita Taveta wanafunzi walitumia bilioni 4, walitumia kweli? Si ni ukora? So katika hizi sheria mpya tumeondoa Edu Afya. Na tumeleta bima ambayo inashughulikia baba, inashughulikia mama na inashughulikia mwanafunzi.